hahindutse mu KW'UWENZE. Hahindutse mu KW'UWENZE. Uyu mugani umuntu awuca iyo abonye ibyo bivogerwa kenshi, niho agira ati mwandembeje iwanjye mwahahinduye mu KW'UWENZE. Umugani ubwawo rero wakomotse ku mugabo wo mu ruramba rwa Bakokwe ku Ndiza, aho ni muri Gitarama, witwaga Uwenze, ahahinga mu mwaka w'1800. Uwenze rero ngo yabayeho ku ngoma ya Gahindiro. Gahindiro uyu mwene Sentabyo ngo yari umuhinzi w'umukungu cyane cyane agahinga uburo. Nuko rero ngo Uwenze amaze kuba umukungu ukomeye, atangira kwenga inzoga z'inturire. Biramuhira, inzoga yenze zose zikaba intoranywa. Bukeye yigira inama yo kugura inka. Inka akazigura mu buro yahinze, bwakwera akabugurisha akaguramo inka. Inka nazo ziramukundira zirororoka, rubanda rwo ku Ndiza baza kumuhakwaho. Arabagabira, haciyeho iminsi Rugaju rwa Mutimbo, uyu wari umutoni kwa Gahindiro, ajya mu ruramba rwa Bakokwe, araharabukirwa ngo hashakire ubwatsi bw'inka ze. Ahageze ahasanga inka nziza cyane z'Uwenze, bituma hacumbika, arahasibira. Uwenze amuzamanira inzoga y'inturire. Rugaju arayishima cyane, amutegeka kujya yimutura buri nyuma y'amezi 2. Uwenze arabyemera, amezi 2 yashira agatura iyo nzoga kwa Rugaju. Haciyeho iminsi Rugaju aratangwa, arapfa. Ibintu bye bigabanwa na Rwakagara. Uruyange n'ingeyo yabihawe na mushiki we witwaga Nyiramavugo Nyiramongi, uyu wari umugore wa Gahindiro nyine. Haciyeho iminsi Rwakagara ajya ku Ndiza, hahandi ku ruramba rwa Bakokwe, arahacumbika. Baramubyukururiza, ariko baramurabukirwa. Uwenze yaramubyukururije nyine, amuzanira inka nkuje kuzimurika, ariko ntiyamutura inzoga y'inturire nk'uko yabigenje kuri Rugaju. Rero ngo yangaga ko biba akamenyero nk'ako kwa Rugaju. Ubwo Rwakagara amara iminsi aho ku ruramba. Hagati aho Uwenze afatwa n'indwara, ntiyasubira kujya gutura Rwakagara. Abanzi be bamubona urwaho, bajya kumurega bati Uwenze yarakugandiye kuko yari umutoni wa Rugaju. Uwenze avuga ko atazahakwa n'undi muntu utari Rugaju. Barongera bati kandi agira inturire y'uburo itagira uko isa. Yajyaga yitura Rugaju rwa Mutimbo ubwo yabaga yaje ino. Barongera bati n'ubu wasanze yazihishije, yanga kuyigutura ngo ntabwo uri Rugaju. Ubwo Rwakagara atumiza Uwenze igitaraganya, ageze aramutonganya. Uwenze araza agitunguka, Rwakagara aramutuka cyane ati harya sha ngo ntuzahakwa n'undi wari we wese utari Rugaju. Uwenze agira ubwoba, atuma umuntu kumuzanira inzoga y'inturire. Umuntu arayizana, Uwenze ayitereka imbere ya Rwakagara. Arasogongera, Rwakagara ayisomyeho, arayishima cyane. Abwira Uwenze ati kuva ubu ntihazagire ukwezi na kumwe gushira utanzaniye bene iyi nzoga. Nuko Uwenze abigira akamenyero, akajyana iyo nzoga y'inturire kuyitura Rwakagara nyine buri kwezi. Haciyeho iminsi abanzi b'Uwenze bamurega kuri Rwakagara bati Uwenze yahize kuzakuroga, ngo kuko mushiki wawe ari we Nyiramavugo Nyiramongi yatanze Rugaju agapfa. Rwakagara ababaza icyamuteye ubwo bukire bwose, nabo bati nubura hinga. Nibwo aguramo inka atunze zose. Ubwo Rwakagara ategeka abashumba bati ntihazagira inka y'Uwenze ikoze umunwa hasi, kandi ino ku Ndiza hose babimenye. Nimubona yahinze uburo mujye muburagira. Kuva ubwo inka z'Uwenze batangira kuzirukaho, yewe ngo baranaziba. Yahinga bakaragira, abura epfo abura na ruguru. Amaze gushoberwa ariyahura, arapfa. Nibwo abantu babifatiyeho rero, uwo basaba ibintu bikurikiranya inshuro nyinshi, nawe akabasubiza ati mbese wanjye mwahahinduye mu KW'UWENZE.
ubwo bakaba babyendeye ku mirima y'uwenze. Abashumba ba Rwakagara bahozagamo inka no kuri ya nzoga y'inturire yazimaniraga mu batware, bikavamo itegeko ryo kujya yitura buri kwezi. Guhindura ahantu mu KW'UWENZE rero bisobanuye kuhavogera buri munsi, ukahigabiza hakaba mu kwawe. Ngaha rero aho ducumbikiye umugani wacu w'uyu munsi. Uyu munsi twaganiye ku mugani witwa habaye mu KW'UWENZE. Mu KW'UWENZE rero ni ahantu, cyangwa se iyo umuntu avuze ngo habaye mu KW'UWENZE, twumvise ko ari ukwigabiza ibintu by'undi, cyangwa se ukahavogera ku buryo bukabije. Turabashishikariza rero gukora kuri subscribe niba utarabikora, kugira ngo tujye dusangira imigani, dusangire amateka yacu. Tubibutse yuko imigani tubasomera tuyikura mu gitabo cyiswe Ibirari by'Insigamugani. Ni igitabo rero ngo cy'icyiciro cya mbere, cyanditswe ahasaga mu mwaka w'1980, tukaba tugikesha Minisiteri y'Uburezi bw'Igihugu. Murakoze, mugire Imana y'u Rwanda, kandi turabakunda cyane. Abantu tugasangira urupfu no kurama, subiza agatima impembero, wibaze nawe bambe kumubano mu bantu. Kandi wuje urukundo, kandi wuje umurava, ukagira amahoro, umunywanyi wa hafi.